Mapuia le to'o ai lepa i le foe e pe o le whetalainga i a manono. O mati e nei le ti asa, walanga foi i le ngalu fulia wha. O po ia Samoa nu atu ia whaatini o tau sale Faleolo polu. O wa o la la tō ma tā whai oi patino lea. Ai o lea so ma le tae ao o ma malu ma maualunga. Wa sani wha manuao i le waweao ai vivini moa o le tae ao. A wa pati lima la au le vao i le lofa ma le anga le leo le alii. Ma lana pule wha asoi fua. Lea wa tātou whesila wha iai le nei tae au mātango fie i manu ai le ala whai i ni mala. O Sama whai ngā o Samoa mai saua se i pā ia na lenga i le ai lava se e mawhai o na ia au tala ina. O lea o la le o iai se whamatalanga ina ne i o sasi na whai lea malape o le au auna i la tātou mawhutanga. Ai le nei tā i tū la e vea e au lo leo whātau waa e whai masui o la fionga i ministal sui fua maloloina, Honorable Valasi, Luapitofanua to o mamanga, Selesele, mona swātau ia fionga i ministal lango sui fua maloloina, o te mua i whātalo whātuai le pa ia mal mamalu o whanga potu mai. A fio lawa fionga, le tamaa matanga alwenga, lawa fionga, Valasi, Luapitofanua, to ngā manga Selesele, ia a fionga i minsta o le kapineta, ala ta ia whaaululunga matanga alwenga, whaalatonga le malo o mawhai un tātou whaatasi. Your Excellency, the United States Ambassador to Samoa, Tom Udall, Diplomatic Corps, I'd like to acknowledge the United States Charge of Affairs in Samoa, Noriko Ruchi, and your team from the United States. I note, of course, the presence of the Nevada team who signed a contract yesterday, and the Minister will touch on that further. Ia o tū manga māsani lo tātou atu no wa whaavai le tua. So se whaamea moe lava e mata lea le moliina o la au i whangaa. O lea e walau atuai, ma le nganga whaaloalo se sunga le tai o sauninga lau se sunga le whaawhengainga i a Livingstone pe star. Na te amataina le nei whaamoe moe se sauninga pupu. E whasanga e o mate i maunga, e o mai ai lo fisosoani. O lo fisosoani mai ai o valea. Lo wanganga e whaamanui atui ai leli. Mea uma foi o tonu i ante au. Whaamanui lo na sua whapa ia. Te o tātou te tala. Mātou te le fio loa le li e pātipatia, whe au mangaluenga lo malo. E a le anga le lei o paanga mai fafo. Wa le wha moe tau wati na e o sio mātou atunu. A ua mātou mo i awhi atu i ate oe. O e lava o le tutonunga le mu o so se whe au ma so se whaiva. E a e manui ai wha moe ngā o tai o lo atunu. Ngā ngapa i ai a whio mai. Lotoi le menei. Mai e whapa ia le nei sauninga ma malu e mau ai so lava viinga. Yesu o mātou wole ma te tālo antu ai. Amen. E le toi ulu matala wina le maota o Samoa. Wa uma o na aisa ma pai lango i fonga le aso. Ina nei to ta mai se siatea. Na ole a wanga tonu e tusa malo mala wina. Pesele nei na tusia e le tupu tau o Israelu o Solomon au te fia feita wina. A whai le antina e Iova le fale.
e ngā lulu e fua I lātou e atiai. A whai e leo Iova le ai. E mata ala fua o e lātou te leo ina. Wha manuia mai le li I le whaitau ina o lana tuspa ia. Ia malia la vaupu o mātou ngutu ma mawhauwhaunga o mātou loto Iova e. No le pampalava oe. Ma le ola tanga e whavavau. I just would like to touch a little bit. I le pese le kalesia me tisi. Wa nā le malama o keriso e malia ai whiau. Toi tōl tātou pese. Te vanga nā ua uwhai atu. Lama Yesu o te asu malu I puenga matala pola I vau I fonga o le aso ma le whamoe moe. Ono le nei whai whiau. E le I loa whai me pupu. So se whamoe moe. E au au na tu ato I le malos. I nene ngalo I te oi ato ma. E aso le nei na whai a Iova. Ma le tā ua le lima foai. A le malo tele o Amerika. Ia e meisi foi le ngā sea o le mta ngā luenga. Lau fionga le minsta. La valoa le malo I ona tu te tele ma iu tu tau langi. Ina ne ngalo le whai whea. Whai le malape o so mātu. Leo peitai. Ngā tau te o lava le I a tau tai lau fionga le fonga le aso. A whai le ati na e Iova. Le fale. Mauti noe whaifua whaiva. O e nganulu. Unless the Lord builds the house, the builders labor in vain. Manino a upo le poto. Se nole atua. Whaifua lo tātou whamoe moe. God's ability is to restore life beyond our understanding. Mai lo tātou vale noa e ta pena e le atua me sili. Mai lo tātou ngao e iai le atua na te wha atoa whaiva. Families establish home and watchman cards the city. But both of these activities without the Lord, nothing will happen. A family without God, they will never experience the fellowship of the Spirit of the Lord. Se nole atua ma se ainga, no male malo. E vale noa, fuanga fanta oto. So se ailava, e au ina leo ina e leli. E tautala I ai whisalamo. Amu ia se nuu, se ainga, se malo, se kalesia. E atua, I le atua. Lono inga,
e le to tau whaapulaina i le malo, na o le atua, tātou te mawhai ai so se wheau. Petai, don't take as a mistake. Leaving God behind and do what we wish to do. Ta ua leo le whaamanatu o le whatupese e pelu, ne tupu tau ta ua lo nanta mai. O le mana vanga le atua i le amatanga. Mana vanga i eile i la ia o le poto, ma le siri ese o le atua na tuu ia antamu. Ngā ioi antamu i sa sae masifo, tole matu pala whaasa fua le lele. O le nafo i la ia, o iai mea lofa siri a le atua i le tangata. Mana vanga pa ia, sa manu ai ma taitusi o le tula fono. Mana vanga pa ia, sa lima taitaina i le folonga i Saraelu, e au noa ma ni whaingata. Lano maa vanga pa ia, leo iai le so. Te pai ula, tangai ula, ua futi manu ula. Ma lo le pale, na ufionga le minsta. Ma lo le tō whawhita lai. O le meu te mita ai, e ui aina le saula o minsta. Pe o le whaipule o le neitu malo. A lo mita ngai, o te whawhita i ua whampa i hina le nei ngā luenga. Au tele i aluese ma Santa Puala. Whawhita i tele lau whaaloalo, lau fionga le minsta. O mea lava uma, e mua i le atua. Kupo le sto ino le kalesia. So se whaiva, e whaatonu e le atua. Au a foi ne ngalo so se whaiva ma so se ati nae, e au mai i le atua. I le male nei, so se whaiva foi, e toi whaafo ia i le atua mo lona viinga. God is not against human effort. E le tu la fo ia i le atua le soi fua ati nae o le tangata. Aisha, hard works honor our Lord, our Savior. Lona winga. O lou tau ti ngā malou a leanga i whaiva mga luenga o le vi inga le nao le atua. Ina ua e mamandu, le tō wha mai le ali i le poto ma le mana vanga pa ia le atua. Ia o te lo ua laba le nei umi o te ngia o le minsta. Ala tātou te talo. Le atua pule ao. Le mata i sau oe ma le tufunga poto. Sa e mamanuina le tō whai le malo ma o mātou ta mā. Mātou te manatua ma le loto e whawhetai. O le tō whātau moli se ia sa saa le whao ma whetu nai muni au. Ai a se manuia o Samoa ma ono tangata nei mātai au. O au fuafuanga poto ia mai le amatanga. Leo tu lai lo whainga malo ma mātou la lango whātasi. Ia maua so vi inga i le nei tai ao leli. Whaiva vale o mātou whamoemoenga, e au noa ma lo whatasi mai. Ai le ngalo i le mātou te talo le loto whawhitai e le atunu ma o mātou te tai. I pāanga ma e na alo lofa i le nei whamoemoe. O le whati nonga le nao lo wa lofa tū noa. Na fua i le amatanga. Le alofa i le aiso na pongai. Le alofa i le aiso na taunu unga i le tangata ma lana wa ai i le tino. Ai na po ngai lava i le santaulo na e tāpena ina ai le ola tanga whaifua mo le tangata. Whawhtei tele le li. Ma lo pule. Ma lo a fua i laua maua. Manuia o lo tunuu i le nei tai a. O la mātou te talo. Anga le lei. Ma e whaawa wina ia la ngono ma lo ma pa anga mai fafo. E so le pule ma mātou ngāru lue wale a tina e o Samoa ma ono tangata. Nei mātai au se i o i le whaababau. Matalawa o masiasi tangata le atoa i mātou. Mātou te ngāru lue. Wha moe lo mātou i loa ma lo mātou poto. Le li e wha mangalo i mātou. Me o whai o le nei aso. A vea mauvi inga e whaababau. O la mātou te talo. Wha manuia o mātou tai le malo. Ia o le malo, ma le fono suitofia. Te mai tai palemia, ma le ave se le kapeneta. Maise o le whauno futalai. Le usu ngā fono le malo, iona i tū te tele.
mātou te tālo iai au whaamanuianga. Ia le fiso o whaamasinonga. Tā ngā luenga e fia, ua poto i le nei tai au, mōli mauina le mātanga o fio o lo walafa. Whaamanuia o mātou uso ma mālo mai fafo. O lātou soi fua sa mai mo le atunu. Ia e toi whafo isia, lou lava ta mau a inga. Samoa e whaao ngā ina le nei wha moe moe. Whaao ngā i le poto, ma le alofa e te tau i lou malo, maana fuafuanga te wati nae. Ma malu mai le nei aso ma ono whaingi tātātou ma langa ma oe. Ke riso whaola ua mātou wole, ma vala au atua i nei lava. A mene tu mau yo mātou lunga lo manuia, ma le file mua oe le atua tolu tasi. Ta malava oe le alo, ma le nganga e whaavavau lava. Amen. Ua whamalo whaaftai le fonga le aso po lau fionga la aun whausia. Whaululunga le mtanga luenga le soifua maloina. Ia u whai lava lo fonga ma fonga le so. Ai maise le wha moe moe pe o nao fia poto Samoa. Ai mua lava ele i whaia se upu e mua na o whaatuloui ele sa. Wa po whea lava le me iai Samoa. O lona whaasilomanga. Ai mai se fo i tūlanga ona ele. Ia, e moni lava o avea whanua tū maoti po whale malo. Ai ao lava ona dato manatua. Ele tū i le langi, po le lalo langi, po le vani mnimo. Ele o le atunu. E aona u whape atu o te mua i whaatulou, i whaletasi le tupua, ai mai se vai a wau. Tupua e tausi vatele, e le fio to e sulusulu, e matua i tō whinga a inga sa tuala. Ai pui e le tō o maunga, le la auna whausia, le whtelenga i awa ili, ai mai se le whale ana. O te tonu, o tupua nā, ma mota, o lo tausi, e ma maluia. Nau whape ane lea, i le nei tu aso, te mana tua lava le pese, te masani na usu e te maiti a onga, ia matatu i istaimi. O le aso le nei na whaia e le tua, tātou te oli, ma fia iai. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. O le tala le yaso lau sunga i le tausi mtanga luenga. O le tausi mtanga luenga po le whawhengainga te ulangi. A tō le pai le matua i tō whinga a inga sa tuala. A le whawhengainga te ulangi e tausi le launa whausia i awa ili. Ia ai te inane le whale ana. Le vaina lepa ma le lau niu sa. Lau tina lau le lei. Whape atu whafteitele mo le upu. Whaftai mo le upu fola. E moni upu e ta ua le so. Wa lava tātou ngā luenga i whai. E au ngā lava i le atua me uma. E whaasoa le atua le ola. E whaasoa le atua le malosi. E whaasoa mai le atua le tamau ainga. Ina ia mawhai o na tua i ai. A tātou tau mawhainga vai e maise le malo. Alala tai lau sunga le tau simtanga luenga. E tai le fionga le ampasa le malotele o Amerika. Excellency Tom Udall. A fio minsta o kapneta e whai masui o le malo. Pa ia le valea ua. Le fio le ao malu o le malo. Sui al fono sui tofia. Ai te inane le fio le palimia mlan kapneta. Te ngata fo ilea. Ia o le whaam sinsili mo le whaam sinonga. Fongftalai ma le palimene mamalu o Samoa. Le mamalu i whaululunga mtanga luenga i fia. Ai mai se fo ili nei mtanga luenga le soifua malo e na iona vaenga uma.
Le ngata i lea tātou whatasi ma tātou paanga mai whafo. O lo of swani ma au mai le tau au e langolangoina. Ngā lue ngā whai al tātou malo Samoa. Le mamalu ia Samoa na poto, ia ele tau whai atu. Pa ia ma mamalu o Samoa, wa uma ona tofi Samoa, ele ai lava se poto, e mawhai ona toe tala talina, ona lave lave. Na u whapea lea, pa ia ma mamalu, whale anganuu, whale tala lelei, whale malo. Ia o le anu nuatu. A o le so, te mana tua, le upu o le atunuu, le whtalainga i a sao luanga ua whapopo lava o ni aso ua. A o aso folau foi ua le tu ua. Ua o le aso ma le filinga, o le aso foi ma le mata inga tila. Ua o lupe sa va o se ese, o lea ua fui fatasi, i le lofa ma le anga lei o le tua. O le sofoi, ua ngangana ai le whau ngangana, ua longo ale na i tea, ua longo le na yama. Mita whai a ele nganga, ina ua taunuu le nei whamoe moe, ia o le la au lava lea o le soifua. Ke le tala e fia tala noa i le so, ai whapupu se manatu, i tūlanga e pe ona iai le nei ngā luenga teli. E mua foi ona o whaftai le whionga i ala i asa, hunt, ma le company po le contract e swas, mo le fausiaina o le nei ngā luenga mātango fie. O nei ngā luenga, pe ona fuafuaina mai sa whaatupeina le malo tele o Amerika. I lona vaenga mua, lea ua toe whaapopoina. Le fsoswani al ampasa ai mai se le malo tele o Amerika i nei ngā luenga mātango fie ma te tele. O le nganga autu ina ia sitai au nanga lelei ai mai se le whaatautonga o le pathway of development o Samoa mo le anga i luma. Nei langa lue tele pe on tātou mori mawina, tasi le vaenga, ua siti ai, au nanga whaasoi fua maloina i tātou atino o, ai maise le nei tafa o Samoa. I lau tūlanga whata i tai o le malo Samoa, ai whaaleo le nganga whaaftai, i le nei tai ao, tu sai ma le nei ngā luenga tele. Na fiosoani ma iai le malo tele o Amerika pe ona outano atu i le whaatupeina o le toe whaapopoina o nisi potu mo le whaelmai nei Faleolo. Mai le whanaunaunga o le whaelmai le nei e le nakta inga tua iai le tu malo lata mai a mata mai whale latai samatau ai mai se a ana atoa ai peitai e tua i ai le wafu i salolonga ma Luapitofanua i le au mai ngau tātou mai se la whai i ai mai se fo i le Faleolo le malaiva ale le tele wha vau malo. Pei ona moli mawina i nisi o taimi ua tuanai o le no fuanga le sa tua i ai a tātou ngase i le tele o wha mai pei ona i ai le nawa i tau le ngata le misela a le COVID suluiva pei sa fai mano fuanga e tu ese nai o tātou ngase nei ia ai tautonga fitia i tūlanga pei ona iai. O se ngā luenga ua tangi ai le wavalata o whainga paanga Samoa ma le malo Amerika. Ua o whaatautainga o aunanga mo le soifua maloina e manu iai o tātou tangata. O le whaatupe atoaino le nei ngā luenga sa whengai lea ma le malo tele o Amerika i lala ua whainga paanga wavalata ma lo tātou malo. E iai le whamoe a maea ona te talaina le nei whale mai le so. Ona whaatinoina ai lea o unanga i le luas fulwhai tula.
i aso o le vai aso. E tautua ina ele mamalu o le atunuu, e mo o mia au aunanga o le soifua maloloina, i le nei tu o le atunuu. O le a whaopopoina on potu, o lea ua whaopopoina, o le nei fale mai, e au fiai, le whawhaalava, e ta i tolu potu, tau au fiai e tau fiai ngase ngase, i to tonu o le nei fale, mai ai ma fale ta ele. Tasi le potu e whaatino i nai whaata, tasi le potu e whaanofo e se ai ngase ngase masalomia. Tasi le potu e whaatino ai ta otonga, ma le isi vaenga fau, e whaatali tali ai ngase ngase, e pena ai ai i so o se whale mai. Lau whionga le ampasa, o le malo Amerika, ua whailawa lau sunga masui o le malo tele, e whaaleo atu i ai le nganga whaafitai, ma ita i o Samoa. E tu sai ma le nei fōa i tele. E tau ala mai i le whaaleleia, ma le toe whaateleina o le nei whale mai. E tua i ai o mātou tangata. E le mawhai a mātou upu, ma mātou tala, o na tau i le nei a lofa tele, mai le malo tele i Amerika. O le mātou talo, ia whamanuia le atua i le malo Amerika, ia sanga te tala pea o na whaititoa, ia matilo mai ia Samoa, se atu nuu tau atiae. Ai mai se, e mo o mia tele fisoswani, mo le mātou atu nuu lai titi. Alo whangia le atua lau sunga le ampasa, mo le whātautaina, o le walauina i te tonu o le atu nuu, ia maua lo malosi, whātu mawina pea, le loto alofa, ma ia te tala ina pea, whai te toa o le alofa, ina ia mawhai, o na whesoswani mai, ia Samoa. Whaftai ni mtanga luenga i wai whafo, i whātau inga, mo le whātala noina, o nei poloketi, o lea ua tino mai ai le nei wha moe ta ua. Mo le au whainga luenga le soifua maloloina, o loo wha o ngaina le nei whale mai, o le tu o lalo, o le tātou malo. Ia alo whangia tātou aseta tau ngatanei, wanga le lei mai ai nisi o malo, o loo fisoswani mai, i le ati na e ina o le soifua maloina, isi o tātou atu noo. Ia whaawawina pea la o tautou tua whamaoni, ma le alofa i le atu noo, e ala i le whaongaina, o le nei whale mai mātango fie. E sulu whai mai i ai, e o loo fia maua le la veai. A le lei ona tātou mata i tuina, ma teu teuina ma vaai a le lei, nei aseta, o le a whaawau pea o na anga le lei mai malo mai fafo. E lango ina whaati nonga o unanga, mo le soifua maloina, ma le manuia o tātou atunuu, e ala i whaati nonga, o ati na e tele. E pei ona o tautangai mai i le nei whale, ua whaatuina i lunga o le whanua e 5 eka lona tele. Ma e la i titi se vaenga o le nei whanua tele ua whaongaina, mo le nei ati nae. E iai le whamoe, e toe whausia nisi ati nae whaale lei ai au aunanga whaatino, o le soifua maloina i to tonu o le nei whale mai. E au fi ai le whaatuina, so se te mai whale sue, o se umukuka e ngaosi ai tau mafa o ngase, o se whale whaatino ai au aunanga, mo le mamalu lau tele o le atu nuu, o se apitanga mo fo mai, tau si soifua, ma isi au whainga luenga o le soifua maloina. O le anga alulue, le neifan mai, whaatasi mal mamalu le au whainga luenga i lona malosi, ina ia tautua ina lo tātou atu nuu. Mo le mamalu, ma le au fia ua whanga poto, mai tātou te mori mawina le ngā ruenga, whaafitai le awhia mai, o maualunga le nei whamoe. O le talo, o le auna whatau waa, ia lo whangia le tua, le soifua, ai maise le mamalu o le wala aulia. Mudita i sautala, mamoli le nganga whaafitai le whionga i ala i sa, ia ai maise foi le
company, Port Con Karate, sa lato whaafoina le nei ngārueng tele. Te tonu sa taimua mamutai le tua me uma. Maua lo tau soifua lau le lei, ai mai se lau fionga, le taitai lau fionga le isa, whaaleo tuai se whaafitai le lava ale malo. Ia lofa le tua, ia whaatau nuina, whaamoe moe ngauma. Ma ua tangia i nei ngā ruenga, a whaapea uma whale mai inu i tua. Ia, o le matua, a whai lava o lau fionga le tau o vea whainga le lei nei, au tantonu, ia e le tau mate lau fionga la le isa, ia au mai lea o le whaatutuanga, o lea ua tilo, i au whaiva alo filima, i le mātango fie ma le lei, a le sofo. O le whale mai le nei, o lewa o na tauta noa ma whetuna i, ia avea ma whale mai whaitu malo. Ia, o le au nanga, o le a lua sul whaitu la i le aso, le aini overtime. Pei o leo na wawa o ai le nei vai tau, ai o le a fuafua le lei, ina ia tausi le lei a tātou mea tu tino. Whaafitai, sina upupupu mo hoe le malamalama i le ngangana Samoa, Your Reverend Livingstone Peseta, U.S. Ambassador to Samoa, Your Excellency Tom Udall, Cabinet Ministers, Diplomatic Corps, Heads of Missions and Development Partners, Chief Executive Officer of Government, Ministries and Agencies, members of Health Program Advisory Committee, Afionga Lei Asa Hunt, Swas Company Limited, ladies and gentlemen, talofa and good morning. I am pleased to welcome you all who are present here today to witness the great assistance by the United States of America, which is the extension of the Faleolo Health Center. This infrastructural development contributes to the achievement of national priorities for health as articulated in the pathway for development of Samoa. Financial year 2021, financial year 2022, to financial year 2025 to 2026. Improve public health through the improvement of health services and infrastructure. This also contributes to the achievement and visualization of Samoa's health sector vision for a healthy Samoa. I would like to take this opportunity on behalf of the Samoan government and its people to express our appreciation and sincere gratitude to highly acknowledge the ongoing assistance by the government of the United States towards long-term developments for health, such as the new extension to this health center to better serve the health needs of the population that resides in the area and nearby districts. And most importantly, the Luapitofanua Wharf and Faleolo International Airport during times of disasters and public health emergencies like COVID-19 pandemic. As you know, the Faleolo Health Facility was initially built with assistance from the United States government and have again contributed to fund and build its extension to the existing facility. Discussion extension of the Faleolo Health Center started in 2019 to lift the status of Faleolo from the health center to district hospital. With the measles epidemic and COVID-19 pandemic, progress was delayed as Faleolo Health Center was designated as a quarantine facility until September 2022, when construction works finally starts. It goes without saying that both our nations have enjoyed very close and most fruitful relationships, which we can date back to several decades. This significant assistance has come in the form of extending this health center to provide more health services to cater for health needs of the populations. This amazing work was fully funded by the government of the United States, and it is hoped that after the official opening of this building, this health center
will be designated as a district hospital, able to provide health services 24/7 and admit patients. Extension work consists of 4 3-bed ward rooms with toilets, 1 X-ray room, 1 isolation room, 1 minor operation room, and a newly constructed waiting area, all built to standards required of health facilities. Samoa has been very fortunate to have this close relationship with the United States, which is the open door for us to receive assistance to further enhance the delivery of quality and safe health services for our people. Your Excellency, the Ambassador of the United States of America, I, on behalf of Samoa people and the government of Samoa, would like to thank you and your government for this great initiative. Your assistance contributes very much in upgrading health facilities that are needed by Samoa to extend the provision of health services in order to promote access of people to such services. May God's blessing be upon your good health, and the government of the United States abundantly. Also like to acknowledge the Ministry of Foreign Affairs and Trade for their leadership at all phases of this project, as we witness here today. For the health staff that are currently working in this health facility and the people who will accessing its services, the government kindly urge you to take good care of this facility and to effectively monitor and maintain these expensive assets. If you continue to care for this assistance, we will receive more from our development partners to assist us with not only enhancing our health services provision, but also upgrading our health facilities. As you can see, the health facility is located on 5 acres of land, with only a portion currently used for further developments needed, such as minor laboratory for basic tests, a kitchen to process meals for patients, a community house, residence for doctors, nurses, and other health staff who will be stationed here. For all of you who are gathered here today, thank you for coming to witness this great work by the government of the United States. May God bless you all. And now I declare this new initiative officially open. Soifua. Talofa lava. Reverend Minister, thank you so much for that blessing, and thank you for reminding us that it's not the material things that we should be connecting with. It's with the land, and it's with the relationships we build. That's the importance of our life here on earth. Thank you for reminding us. And thank you, Dr. Alec and Director General Alec, for being our MC and taking care of us here today. Honorable Minister of Health, Valasi, wonderful to be here with you. Excellent speech. Cabinet ministers who are also here today with us, and diplomats and diplomatic personnel, and my very good friend, the ambassador to Japan, who does, as I know, Japan does so much good work here on the ground in Samoa. Members of the media, my charge d'affaires, Noriko, who has my full trust, and as you know, I'm not here full-time, but you will have a full-time ambassador soon, but she has my trust and operates here on the ground with our Samoan team. So she's a one-man army, and the Samoan team makes her a very strong army. So, ladies and gentlemen and Samoans, good morning in Talofa lava. It's truly an honor to be present here today and participate in this ceremony. And really, this ceremony symbolizes friendship and goodwill between the United States of America and Samoa.
During my visits to Samoa, I have witnessed the commendable efforts undertaken by the Samoan government, development partners, and other stakeholders to enhance the well-being of Samoan communities across the country. I met yesterday with your Prime Minister, and you may see her on the list here, but she has many things to do, so we forgive her for being off in the far reaches of Samoa during hard work. And when I visited with her, one of the most important things I want to tell you is that she went to Washington and met with President Biden. She also met with the Secretary of State at the Pacific Island Forum there in Papua New Guinea. She is active all over the world in addition to being so active here. And I talked to her about the things that we have done together just in the short 18 months, 19 months that I've been ambassador. It's so important. And for 30 years, you have been asking for a resident ambassador on the ground. You're going to get one. You're going to get one. We fought for that, and that's going to happen. Peace Corps is returning. When I first became ambassador, one of the first things I heard from all of you is the Peace Corps has left because of COVID, but we want those volunteers back. You should also know that the Peace Corps director and the healthcare unit stayed here during COVID to work with you to fight COVID, to fight that virus. So they participated. It was the young volunteers that left. They're now coming back, and we will have a full contingent here by the end of the month. We opened an American corner on Savaii the last time. Very important. Computers, young people involved with the future in the information age. We've had 3 visits since I was here with the Coast Guard, 3 successful visits to patrol the EEZ, that economic zone of Samoa. And just yesterday, we have the state of Nevada and the Nevada National Guard partnering with Samoa. We announced a big partnership, and that's important because the two together will do so much on disaster, on helping people, on growing communities, all of that. And we have representatives here today of that from the state of Nevada, from the National Guard, and also my attaché, Matsuva, and Major Thomas. Yeah, right here. Yeah, thank you, thank you. Now, I've talked a little bit about the progress, but I don't brag about that because I just wanted to recognize the work that we've done together as a partnership. When I look here and I hear from the people of Samoa, we need to be making more progress, is what they tell me. There's a lot more work to do, and as the minister told us, the Lord wants us to work. He wants us to step out and do the work of the people, and that's what we're doing here today. And I have observed in my time here, I've been here 3 times. I'm intending to spend a month a year. That's not, you want a full-time ambassador, but you have Noriko, don't forget, as your chargé here managing the team. But I've observed the significant challenges that persist, particularly regarding access to basic health care in rural areas. With great anticipation, I believe that the expansion of the Faleolo Hospital, generously funded by the United States, will effectively address the health care needs of the people residing in this side of Upolu and serve as the closest hospital for the residents of Savaii. Furthermore, Faleolo Hospital's strategic location across from the international airport will enable convenient medical evacuations when required. This project, amounting to 1,337,306 million tala,
was entirely financed by the United States military. That's why I was recognizing our attaché and our team that's here today. And I would just ask that Colonel Matsuva and Major Adams, please stand up and let's give you a round of applause for your help with this. This is yeah, thank you. Thank you. I extend my heartfelt gratitude to the Honorable Minister of Health and the Director General and the dedicated team at the Ministry of Health for your unwavering support and collaborative efforts throughout the planning and construction phases. While the funding originated from the United States, it brings me immense pride to highlight that this medical facility was constructed entirely by local Samoan builders. We entrusted Schwartz Construction Limited, a Samoan contractor, ensuring that this facility intended for Samoans would be built by Samoans. This hospital stands as a symbol of goodwill and solidarity from the American people to our esteemed Samoan friends. Its impact will be profound, positively transforming countless lives. I extend my sincere gratitude for undertaking this significant initiative and remarkable work that lies ahead. May your endeavors here be met with resounding success. Now, the minister announced that it was open, but I'm going to give him the key. It's not quite open yet. I'm going to give him the key to make sure that we know. So, thank you. This is a big key. You bet. There we go. There, you keep, Minister, you keep that. And I may surprise the minister, but I also want him to join me in the cutting of the ribbon. I'm obviously cutting the ribbon to pass over the facility, but he's also accepting the facility. So I want you to join me. I hope we don't cut each other, but we'll do all that. Everybody okay? Ola? Yep. You got it down? Yep. We were shopping this morning. Thank you. Okay, well let's pose for the picture first. And then this is the beginning, and then of the independent state of Samoa, from the people of the United States of America, Faleolo Hospital Extension. This project was provided by the United States of America Embassy in Samoa and the Ministry of Health of Samoa on July the 7th, 2023. And this little emblem here, Naval Facilities Engineering